اردل عزیز خاندان سیاست چون غلاس بود. ایک قصہ 20 سالہ گیش حکمرانی و نمائندگی کنو کہ یک اردل عزیز زردار و واقدار خاندانی قصہ ہیں. ای خاندان گوں وتی حکمرانی نشا گوں حکمرانی دلاگوں دوستی کنگا اما جاگا رسند کے لاس دریا ور دہکنکار او پوریا گر چون ای خاندان خلاف دل سیابتا اور ڈنہ درت کا ای خاندان وابا ہم نہ دستگت گڑسرائی اردل عزیز پخر وتی دماغ آخری و اولی آپشن خاندان وتی وسو واق کو طاقت و زر و زور جت بلے بے سوبت او بلکہ خاندان سروک و حکمرانی کنوک یک یک کا چا ملکا تچگا لاچار بوتا. ای راستے قصہ یک انچیں دمگی ہے او اودا 20 سالہ گیش حکمرانی کنو کے خاندانی کے سند کے ای دمگ چھپ و چاگردہ گنجیں زیر وارسن دریاوردی و سیر و آبادیں سرزمین مردم مرچی بدحالا کاروبار بندیں دوائی و علاج آثراتی نیست بے روزگاری کا چھمچو گیش بود تک کے گپ نوید 20 سالہ گیش حکمرانی کنو کے ای خاندانہ چا جاورم باز نپ چسکتگت وہ دے چست کنوکائی جنگ و کوشک سر آمد گڑئی خاندان حکمرانیات ای خاندانہ اکثریتی مردمان دیما وطا قوم ایرو جوڑ کت او ہمیں غلط فہمی شکار بود کے نکس ای خاندان سیاستا پروشت نکن کرپشن سر آمد سیاست و سیاسی ماحول جاگا زردار و خاندانی دیوانہ گیشتر ارزش دے اک بود سیاسی مردم یا و یکر کنک بودتا یا پا بہا زورک بودتا ای جاوران دگا مزنے سیاسی خاندان و قوانے سیاسی مردم دورس گیشتر یا و بلیک میلتا یا پیسرا آزمائنک بودتگتا پمشکا عواما آیا نسرائچ بروسا نکت او پرے گپا ای خاندان سک غلط کیشنکس پروشتات نکن او لاس مردم بزدگی جنترا امروچ درشک بے گئے تھا چدو پیسر شمائی خاندان بابت گیشتر بجیڑے تو مزانت کے اردل عزیز خاندان کہیں گڑا بزانت کے جاگا گنجیں زیرانی سرزمین سری لنکائی اردل عزیز 20 سالہ گیش حکمرانی کنو کے خاندان راجا پکشے خاندان ای خاندان حکمرانی کنو کے اردل عزیز پخر کولمبو نوجوان قیادت کستریں و کم عمر تریں 24 سال عمرہ اسمبلی باسک جوڑ بتگ چدو پیسر آئیے واجہ پیت اسمبلی باسک جوڑ بتگا ایک قصہ واجہ میر نواب زادہ سردار گوتابایا راجہ پکشے گند کیا سری لنکا صدرن اچھا ملکا تتکگ امی خاندان اردل عزیز پخر سونالی راج و فرزند راجہ پکشے خاندان مہندہ راجہ پکشے گند کے 24 سال عمرہ نوجوان قیادت جوڑ بتو پدا اسمبلی باس بود. ای اردل عزیز خاندان تا سیاسی و قبائلی شخصیت وزیر و نمائندگ حکمرانی کنوک زر و زور درست استد یکیں واجہ میر گوتابا راجہ پکشے صدر و دیمپانی وزیرت امی خاندان مہندہ راجہ پکشے مزن وزیر چمل راجہ پکشے کشت و کشاری و دریاوردانی وزیر باسل راجہ پکشے ازانگے وزیر و نمل راجہ پکشے گوازی و ربیدگے وزیرن ای خاندان دربار لگتگت درباری آپ و لاپتاں و درباریاں وار تو گوشت جیوا جا شمع حکمرانی ملک آبادیں مردم وشا بلے اصلہ دریا ورد بازگتا روزگار نیستا دوائی و درمان نیستا ارنے مگا بزگیت لس مالوک ڈرنا درد کا طاقت و زور جنک بود بلے نوکترین عالمیشند کے ای خاندان 20 سالہ گیش حکمرانی علاس بود صدر وزیر اعظم چا ملکہ تتکگاں درباری ڈپتگاں و لس مالوک زارشانی کنگاں خاندانی سیاست زر و زور آثر ہمیش بیت چونہ سیاست ہم تچوکیں آپ وڑائیں اگا آئیڈیا و نمائندگ بدل مبن گڑا آپ گٹھر بندیت پیشگل جوڑ بیت و بدبو کا بلے اگا اشی تا بدلی بیت گڑا لس مردمان اکرا چکا سگو چارگا آپشن گیش بند لس مردم ہم باہر زورک بلے شرط ہمیشند کے مردم سیاسی ببن ایوک دوترم پرس او چار جذباتین ترانا گو ریپے نگم بن چیا کہ ایوڑا پدا ہم مردمانی بلائی مچی چو ایوک یک انسانی پشتا چو گنگو دامے رمگے وڑا سرا جال کنن تو گون بند پدا ہمیں یک مردم اردل عزیز قائدے جوڑ بیت قائدے گپ پشتا کس گپ کت نکن او قصہ پدا ما بیت.